yo patut dapat perang kiri dona ok lo. Hello guys, welcome back to my YouTube channel RV Sinan. Teman-teman video nawan video la bangke non malam hedi RV jangka cili me bin kana jok hedi okacuri don asap soviet sitame langmange TUE asap sap hedi masih long ne nang langun bom tha tetap bangke nang petang pondon eten lo masih non masih nang hana petang pon ko long ne deh ho. Lain yo, patut dapat perang kiri dona ok lo. Yo, kenangan longon intuisi mui, ya ok tak lar sai. Ok lang lipat deh, nang lana yo. Boleh je manu desin. Jangan deh. Oh, ya tu. Oh, Andre. Lapor lagi. Ya, dah mati. Oh, kasih makan yo. Ni lah. Non bang peletang teh rua tim pai vatam dipo. Oh lain loi haru ke. Non bang ke pai vatam dipo deh. Nak ta. Oh kata lo. Hujan tidak salah. क्या बोला तूने? Ini hujan tidak jo. Oh susu jang roy mati. Hai ini pun tipu. Hujan jang kita kita. Kita kan paling mati. Jangan kita mati. Mati. Ini cumi kacang. Jo hai oksigen jang roy ya. Hai cumi umat hai okey. Apa ngam? Memang ke. Sabtu vet long chom stan ni di. Memang ke. Kacu. Dampo penuh, angin kali teh haji dam depo, lalu ektar bangi jangan dia deli, impang lihat mah ini, oh kamu lalu kita pasal penuh kurang mantu kok. Nah hello, tetap kiri guna oke. Video saya dulu. Non se hedi yo, lang nangit he lok lah, patut dap kelana bimat ini. Nanti mopen kacang hidi musuri entah pon rang lo mana punat ke pelut dulu non sih kabonai tu lo. Oke, jo, nak hidi kan mopen hem itip pon nam lo mati. Aku lah bang jo, non nangi long tu polo. Itip vet nangi vad lo lagi. Jo, itip vet nangi vad apa lo yo. Yo dopik dia okta kelas soy mah ni pik. Jo non mai lah dak ing bak lap anu jo. Mopen lah anak vi mati dia. Non bang ke pak deh lawan ha jangan ni yo rua long bang ke di lan anjang analu ke di rua long bang ke ajo si min ki jang mati tami lan ta jo du tidak bang ke so selo yo du tidak peti lan ta long di mati lan anjang mati wai si garam selo yo tak oh laku bang long tu langsung water full nala masih dunia video bang ke lan lo guys masih nang tumjong si video lang lo tak teh like kita, lapen share kita, komen kita, lapen nanti tunggu sih di channel aku bilang perlu tante subscribe back kita. Let's see more next video long le, kita lo na.